darsude al aslul awwal daƴƴere aranere nden fa ida qila laka so tawi woni a landama an oɗo musidɗo an julɗo man rabbuka kumbuni juumi ma hino ko jabotoɗako très simple faqul ko yawi rabbi allah min ko allah jeylan na ya miijito na ya huulu fus ko yawi ko allah jeyma homboni allah indi kana landiɗoma ha moƴƴo faama alladi on allahjo rabbani ne uɗolan wa rabba o ne'iɗi jami al alamina dendanangal tagore nde wona min tumde ni'imati nema makko kan wowa ko on ɗon ma'budi woni reweteɗo an on laysa li alanala ma'budu reweteɗo go si wahu koynama wa dalil on qawluhu ta'ala ko daalol allah alhamdulillah yettoje ɗe wodani allah rabbil alamina jeyɗo ne'uɗo windere nde tagore nde no surat fatiha wa kullu ma siwa allah kala ko tawata na allah andu ya akhi alamu ɗum ko taga ɗum ko woni wono tawi tum na allah andu ɗum ko taga ɗum andu ko allah tagi ɗum wa ana min noon mo landiɗa on kombo jeylan wahidun komi goto komi goɗɗo min dalika al alam jeyaɓe nden tagore ɗum ko goo fa ida qila laka sa yetama noon joni a wi ko allah jeymane bima arafta rabba kono andeɗa jooma est ce que ha hande a yii allah ka hande a allah on fotti est ce que a allah on yewti ha hande andi kanko cheikh abdoul wahab ko finuɗo wuruduɗo yimɓe sirkoɓe himo andi systéme sirkoɓe ɓe faqul ɗon kadi ko jabotoɗamo wuulu ko andirɗa allah bi ayati ko saabu mandeji makko ɗi ko ɗum mi andiri allah min yiidali kono saabu mandeji makko ɗi wa mahlukati e tagoreji makko ɗi sa landama honɗum noon ɗi mandeji makko ɗin tagoreji makko jaabo wa min ayati no jeeya e mandeji makko ɗi allaylu wanno haaru o jemma e ngal ñallal ha hande ronkali wetude ha hande ronkali niɓɓude ha hande jemma leetali ha hande ñallal leetali wa shamsu e ngenangewal qamaru e ndiw lewru ha hande gotel e ɗiɗo kadi leetali ronkali jalbinde kadi wa min mahlukati no jeeya kadi e tagoreji makko ɗi o tagi ɗin assamawatu sabu ɗi kammuli jeeɗiɗi ɗino hippodiri hoore men ha hande ɗi yanali ɗi ŋeɗɗali wal ardu sabu wal arduna sabu e ɗe leyɗele jeeɗiɗi kadi ha hande a innali a asayi ndi inna o e asata e an oman fihinna e ko woni kon e nder ɗiɗo wama baynahuma e kon kon hakkude majji hakkude duule e colli ko wirata e yimɓe ko wirata e avion je ko nandi satay ɗum wa dalil on qawluhu taala ko daalol allah min ayati no jeeya e mandeji makko ɗin allaylu wannahar walchamsu walqamar yandi noon la tasjudu wa tan sujjan lilchamsi wala lilqamar wasjudu sujjane lillahi alladi on allah jo halaganno taguɗo ɗi in kuntum sollatike iyaw ko faade makko tabudunan ko rewaton wa qawluhu taala e daalol makko inna rabbakum ande jomimon allahu ko allah alladi on halaka alsamawati wal arda fi sittati ayamin e nder balɗe jeego fuɗɗa kontude e alatte yaha ha e juma summa stawa refti o fotodiri alal arsh ko arsh yohshi layla himo suddira jemma wannahar yatlubu kanji ɗiɗi ɗaɓɓinira hasisan no yawiri sa yeehi en ka tafsir ley ay koɓe firi ɗon ko musre an ɗi mana no yawiri wa shamsa wal qamara wan nujuma ɗiɗo tati musakharatin ko ɗeltaɗi bi amri e yamirore makko kanko allah ala faame lahul khalqu ko allah waɗani tagugol ngol wal amru e yamirgol ngol tabarakallahu moƴƴere allah nden heewi mawni rabbul alamina jeyɗo windire nden on wa rabb jeyɗo on allah huwal mabudu ko woni reweteɗo on yandi musidɓe julɓe tawi rew goɗɗo go koyna allah wa dalil on qawluhu taala ko daalol allah ya ayuhannas kono yimɓe obudu rabbakum on fof allah no noddi julɗo e kefeɗo debbo e gorko andini ɓe fof jaɓuɗo e saliɗo ko allah dow duwa rewede ubudu rabbakum rewe jommo alladi halakakum walladina min qablikum laallakum tattaqun alladi jaala lakum al arda firashan wassamaa binaa wa anzala min assamai maa fa akhraja bihi min athamarati risqan lakum fala taj'alu lillahi andadan ko sanamu ko ɗimmo so daari ka tafsir en ley ay jam'u niddun mi mana ko moɓidir ɗum kontor mi mana kala ko tawata hina allah ko ɗon andadan sanamu wa antum tawa noon ta'lamuna ɗon andi galay ko ɗum tawata on yehi ayaje qur'an bo hiɗen feƴƴe en firata ɗon andi en waɗino tafsirul qur'an kala yo yiltito eto hendo tafsirul qur'an on jento fiino falcito embere ko tata kon heeɓi nafoore e nder muɗum kala tawɗo heɓali feere jentagol tafsir qur'an on o hawri ga e ayaje ɗe firaka
yo noddu ko adresse ji ɗi jonnuɗe numéro téléphone ji ɗin no wooda 63 60 53 09 même numéro Selcom même numéro Orange même numéro Sotelki. qala ibnu Kathir Ismail ibnu Kathir ko noon o wiyete o maki rahimahullahu taala alkhaliqu li hadihi al ashiya tagu ɗon ɗiɗo piiji moodi ɓayna e toñidire huwa al mustahaqu lil ibada ko ɗo hande e dewal ngal ko duwa rewede jon noon hiɗen inna tun dewal yo Allah tu rewe ene kon wiyete dewal ko juulugol tun ka ko horugol tun eno ɗo koni dewal ko taka ɗum ɗo fof sellataka waɗana goɗɗo harana Allah wa anwa'ul ibada noneji dewe ɗin allati ɗin amara Allahu biha ɗi Allah yamiri hiɗi ɗuuɗi mithlul islam sifat islam jebbilagol ko Allah tun jebbilantewal iman e iman wa minu no jeeya muɗum addu'a u du'agol goɗɗo du'ortake harana Allah barki kaari barki nokkel kaari wi'etake ko shirku wal khawf e kulol goɗɗo huletake harana Allah allahumma sowna kulol feeñugol a yii boddi ma yi jogiiɗo finkaari ma yi jogiiɗo laɓi ma bari feetundu ma leggil accitike dow hulugol doga ɗum ɗon wona dewal wona hollu ɗum kadi amara iman ɗum ɗon huleta won rajaw e jortagol allahumma simin ni mi waɗante hunde kaari ko joɗotoɗa tijjoɗa yo mi waɗan nden hunde kaari ɗa andi ko mi wawma waɗande ɗum ɗon kadi wona dewal amma tijjagol piiji ɗi tatatin ko Allah tun wawi wadde tijjorgol ɗin ɗon ko Allah tun sa tijjori ɗin goɗɗarana Allah ko shirku wa tawakkul e hoolorgol war rahbatu e lerɗugol faalegol ha feƴƴita war rahbatu e kulol rahbatu ko kulol khawf ko kulol wal khushu' e yankinare wal khashiyatu e kulol khashiyatu e rahbatu e khawf ɗiɗo tati kala ko kulol to arabu ɓen kamɓe heɓe mari différence ɗi kulolji ɗo tati amma enen ka pular men fof ko kulol wal inabata e tubugol rutto anana yoɓɓe no ina mi tubani Allah mi ɓurnanima wowlettake konngol hulɓiningol noon ka nder diina a wata a du'a ka e tubande goɗɗo bere ko tubanɗo Allah na ferema tubana Allah ɓurnana on ɗo komi tubani Allah mi torike ma yaafuye ko noon wowlirte wal isti'anatu e ɗaɓɓirgol ballal a du'a kalan ɗaɓɓirde ballal min Abdoullaye Kalla komi wawata yomi ñawle ma yomi fiine si miɗo wawi ma heeɓi andema sattede ya toroɗalan du'a mi du'anoma ɗum ɗo ngal ballal ɗo ko ngal mi wawi ɗa wawilan ɗaɓɓirde ngal amma yomi okkore ɓiɗɗo ma mi yaññane arske ma yomi walle laamoɗa ɗum ɗon ko Allah wawi wal isti'adatu e molorgol wal istighathatu e faabinorgol waddabhu e hirsugol sa hirsay taw ko fi Allah wan nadaru e fodugol sa foday ko fi Allah wa gayri dhalika e piiji boy ko hina ɗum ɗo min al ibadati immorde e dewe allati ɗin amara Allahu biha ɗi Allah yamiri kullaha ɗiɗo fof ɗi kontuɗen ɗo e hedditiɗi ɗi en kontali wona julde nden e korka kan e hajju ngun e zakka on e haɓugol jihadi ndin ɗiɗo fof sa waɗay lillahi ko Allah waɗanta kala ko waɗanɗa e ɗiɗo goɗɗo go harana Allah ko ɗum shirku awa haray noon joni a shirki wa dalil on qawlu ta'ala ko Allah dali wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan faman sarafa kala yiiluɗo min ha gotel e ɗiɗi kontuɗen ɗo e hedditiɗi ɗi en kontal shay'an gotum perte li gayri llahi o naɓani ko hina Allah awa musidɓe julɓe fa huwa mushrikun a kon ɗo wiyete shirkuɗo ko ɗon wiyete aden shirko o kafirun kadi ko kefero kadi woni kefero sabu ɗum wa dalil o woni kefero wona tare ko sattingol ka diina dey wonɗen wona tare Abdoul Wahhab ko iman noon ɗuɗirimo dey mo mari dalil ka Qur'an qawlu ta'ala ko daalol Allah wa man yadu kala do rewɗo ma Allah e o wattidi Allah ilahan akhara reweteɗo goo pellete la burhana lahu be haray o mara dalil e ɗum fa inna ma hisabu anno hasbore makko no inda rabbi no ka joom makko innahu no Allah la yuflihul kafirun o malnata heferaɓe wa fil hadis no ari hadis addu'a ko wiyete kon du'a mukhul ibada ko ɗum woni mbuso dewal e laaɗo maki nokku goo de sa addu'a huwal ibada du'a ko ɗum woni dewal ko andi ngol en sa du'ori goɗɗo awa nelaɗo maki ko ɗum tigiri woni dewal alegoy a rewimo ko hatti ket daragol du'oro goɗɗo ɗum no andinayi goɗɗo du'ortaki ko Allah tun du'orte ɗum noon andinayi kadi goɗɗo jooɗota ko ronka du'ade jooɗo inna du'aɗa ko biɗi'a du'aɗa ko biɗi'a du'aɗa ko biɗi'a hi du'a sunnaji ɗin honto woni tata ɗin ɗon kadi applicatake ibnu adama nayo jooɗo e ɓaw du'a ko yonu du'otoɗo jemma e ñaloron hayo iili ko yo waɗu du'a wa dalil on qawluhu ta'ala ko daalol Allah wa qala rabbukum joomum wi ud'uni koni torelan wota o mawnintino e tora golla du'e jemma ala ñalorma ala astajib lakum mi nototo mi jaabinayi on yimɓe ɓen no welsinde e fi ko wiyete du'a dey yimɓe ɓen no welsinde ko fi ko wiyete kon du'a wonen du'otoɓe do mo du'aki o tardi mo du'aki o perdi
innal ladina ande dono ɓe ko aya qur'an go jente yastakbiruna mawnitiniɓe an ibadati e du'a golla kamɓe tuma kala yani du'a ɓe du'otako ɓe amminta sayadkhuluna jahannama dakhirin aray ɓe naata yiite jahannama hara koɓe hoyɓe hara koɓe wirtiɓe sabu le naasi ɓe juula hiɓe juuli hiɓe hoori hiɓe itti zakka hiɓe hajji kono sabu ko tawi komɓe du'aki ɓe jaɓata du'ade ɓe hayfini du'a sabu ɗum ɗon ɓe naata e aljanna koɓe hoyɓe yo Allah subahana wa taala on dandu en du'a ko dewal musidɓe julɓe o dalil on dalil khawf dalil kulol wonde kulol ko Allah tun hulete qawlu taala ko Allah dal he innama dalikum shaytan ande on pogo paga ko yiwɗon ɗon on probléme ko yiwɗon ɗon ko immorde shaytan yukhawifu o hulɓinayon awliyahu wildiɓe makko ɓe fala takhafum tan hulɓe nani wa khafuni hulela min to in kuntum mu'minin wa dalilu raja dalil jortagol ko Allah tunti jorte qawlu ta'ala faman kana kala laatiɗo yarju mo tijji liqa rabbi hawroygol e joom makko falyamal yogol amalan golle salihan wala yushriku bi ibadati rabbi ahada wa dalilu tawakkul dalil holorgol qawluhu ta'ala ko daalol Allah ko daali ɗon wonde man wa ala llahi kaka Allah fatawakkal woni ko han ɗon holorde in kuntum si ollatike mu'minina ko gomniɓe tawi noon na on gomninɓe haray holore ko holorɗo wo oman yatawakkal kala holorɗo ala llahi ka Allah fa o hasbu wallahi sa holori Allah Allah gaynante Allah yonante saabu Allah hunde ronkata wa dalilu rahba wal rahba wal khushu o andi seede o mi haalan noon ɗiɗo tati kala ko kulol Allah daali dalil ɗiɗo tati koye aya goto Allah subahana wa taala on daali oman yatawakkal qawlu taala ko daalala innahum no ɓen yimɓe moƴƴuɓe ɓe Allah on mantude ɓen yusayi kanu ɓe laatike yusariuna ɓe aɗondirayno fil hayrati wa yad'unana ɓe noddaynom rahaban ka lerɗugol wa rahaban e ka kulol wa kanu lana ɓe latanimi khashina ko ɓe yankiniɓe wa dalil khashya dalil kulol qawluhu taala fala takhshawhum wotan hulɓe hunde huletaki si wona Allah wakhshawni hulelan min tun ko andingol en ko kanko tun hana hulede kulol ko dewal wa dalilu inaba dalil tubugo rutto wonde ko Allah tun tubante qawluhu taala wa anibu tuube rutto ɗon ila rabbikum faade ko joom waslimu lahu silmon jebbilano ɗon mo jaɓanon mo wa dalil isti'ana dalil wallinorgol wonde ko Allah wallinorte qawluhu taala iyyaka na'budu ko an Allah mi rewata wa iyyaka nasta'in o fil hadis no ari hadis ka nelaɗo maki idha sta'anta e riwaya go ko jungo e Abdoullaye ibn Abbas on ko ɓe jogui ɓe maki he ko an payko sa holoray sa ɗaɓɓiray ballal to ɗaɓɓir goto fasta'in billahi ɗaɓɓir Allah ballal ngal ɗon tultata ngal ɗum fuyata haada ɗum ɗo on yahay ka en ley ka tafsir qit'atun ko kuntum min hadisin mutawwalin ƴettakun e hadisi wil juutugil nomi haalidani on noon wa dalil isti'ada dalil molorgol ko Allah molorta qawlu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas wa dalil istighatha dalil faabinorgol ko Allah tun ɗaɓɓirte faaba qawluhu ta'ala idh tastaghithuna andite tumande faabinornoɗo rabbakum jomum ɗum ko sahaba ɓen ko jihadi fastajaba lakum o nooti on jaka so goɗɗo faabinorno ɗon jaka o nottanoko on en faami ka suratu anfal aya 9 wa dalilu dabi dalil ko Allah tun hirsante qawlu ta'ala qul haalamɓe inna salati min muhammadu julde an komi juulata kon wa nusuki e kirsi an komi hirsata kon boy noon no falja ɗo ka ƴiyal ka janngugol ka masalngal ɓe inna wa nuski awa siñiƴe ɗen ko tural wona kowal mi mana ko damma wona sukunu wa nusuki boy ko nuski wiyata e kirse kala komi hirsata kon wa mahayaya wa mamati ɗe gurda anda e mayde ande lillahi rabbil alamin la sharika la ala ka fiɗi ɗum e ɗum wa bidalika min noon goy ko ɗum umirtum yamira min e mofte ande wa ana awwalul muslimin komin aranno e julɓe ɓen wa min sunna immorde ka sunna e dalil wonde ko Allah tun hirsante e ko sabu Allah tun hirsirante kanelaɗo maki la'ana Allahu Allah huɗi man dabaha kala hirsole li gayrillahi hara wona fi Allah wa dalilu nadar dalil fodugol ko Allah tun fodete qawluhu ta'ala ko dalal Allah yufuna ɓen kamɓe dey hiɓe hunna bin nadari fodoje ko ɓe fodata kon si ɓe fodi ɓe hunnay sabi Allah wa yakhafuna haray hiɓe huli kadi yawman ñalande kana latinde sharruhu bone mayre o mustatiran hino huɓitoyi yimɓe ɓe ñande dargal e Allah dandu en bone nden ñalande allahumma amin haray ɗo musidɓe julɓe kala faljireji ko yiwɗon ton wona e hoore teware o andi iblisa alayhi la'ana o wippoto kadi e nder gollal ko jiyaɗo Allah o gollata kon wono ka tafsir qur'an masalan e woɓɓe goo noddilan hollilan
ko Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon wa man ya'sillaha kala yedduɗo Allah miɗo inni wa man ya'sillaha kala ɗoftiɗo Allah a nanay tun anda ko faljere o andi siɗa jooɗi yiɗa jannude yimɓe kenengo a falja ƴiyangal ma falja firongon honno innete almudoɓe go towno hondo to inna no on falji ɗon oustaz ko ni ɗo noon ande musidɓe julɓe ngal gollal ngal min gollude ɗo kala faljere yo Allah dandu yollitinde toon hara nden ɗo e saabu ko min tun jooɗoto 1 heure de matin 2 heures de matin 3 heures de matin ko yaawi kon fof muɗum ko 23 heures ko min tun jooɗoto donc ɗon kala ko tawata iblisa yo Allah dandu folila mi falji toon haray ɗum ɗo yeɓɓa haray ala andintinowo lan ɗon ko bimi jooɗo ha fo ɗano ɓay mi jogaki nokkure weddinde ka tawata mi janggay ko bimi jooɗo ha fo ɗano kenen go ngongure wippoto kenen go mi faljay ka ƴiyal kenen go mi faljay ka firo kono ko yon andu na e hoore tewunde na e hoore fandunde masalan ka innete kala yedduɗo Allah min mi inni ɗum kala ɗoftiɗo Allah woɓɓe go noddilam ɓe inni kaɓe jenti tafsir qur'an on ɓe tawri ɗum ɗon tonno donc mi hasbali mi vérifiyali mi andi siko no woniri kono haray ko yon faamu kala falji ko yiwɗon ton ko yo on yaafo wallollam